Zdravo, ja sam Edo Majka, ovo je moja prva radionica na Gans Festu u sklopu SC-a i to traje 4 dana, prvi dan smo imali i danas je drugi dan, danas već snimamo neke pjesme. Doveo sam basistu i bubnjara koji će nam pomoći da napravimo nešto i muzike, da napravimo neke njihove ideje, da ostvarimo kao audio. Nisam otpisan, rap mi je propisan, ovaj beat vodim ja. Ja isto pišem neke tekstove da ću im uskočiti kao neki feat nekome. Moram naglasiti da nije samo stvar o rap muzici, imamo dosta i rockera, imamo ljudi koji vole i jazz, imamo ljudi koji vole elektroniku i svako će imati svoju priliku danas i sutra i možda i prekosutra da napravimo nešto skupa. Ja se nadam da ću i ja nešto za sebe uspjeti napraviti, a ne samo da ću ja njima pomagati, da će oni meni pomoći. Uglavnom, iskustvo je prekrasno, predivno i nadam se iduće godine ovo napraviti. Al sam gladan, njam, bješe s vime, djeca, ja sad rajbam, old school, moj school, kad se mi kad gajbam, šta si hajba, nemaš glavno, majman. Ova radionica s Edom Majkom je odlična zato što nam je pokazao osnovne stvari u pisanju tekstova, otvorio se potpuno i pokazao nam kako on u biti radi te stvari. Znači Edo je super lik, opušten je skroz, naučio nas je sve što je on naučio u svom radu, otvorio se prema nama skroz i dao nam mogućnost da radimo s njim, što je odlično. Radionica je super, Edo je kralj, Edo nam pomaže jako, naučio nas se nove stvari, Edo je majka. Gans se otvorio prema urbanoj kulturi, pozvao Edu Majku da održi radionicu repanja. Ja sam to doživjela više kao neka radionica koja će mi koristiti radi nekog mog istraživačkog rada na novoj predstavi gdje actually repam, iako to možda ne bi nazvala repanjem. Ali na radionici je super to što on ima individualni pristup prema svima i zapravo će negdje svakome pomoć da ostvari neki svoj mali tune, mali song, neki mali cilj zbog kog je došao na radionicu. Vidim da svi koji su došli na radionicu su zapravo stvarno izuzetno zainteresirani za takav rad i Edo Majka je super. Ali kako on to održava? To je double ovojnica.